girls and boys a tak ďalej. Zdraví vás Sketchfighter a vítajte u nášho nového videa a dneska sme tu so 7Diom. Zdravím vás. A takže dneska sme tu u druhého partu Final Siege. Alebo jak sa to číta. Takže, presne. Tak. Máme tu toto. Čo si kúpime 7D? Ja by som navrhoval asi baseballistov. Ešte? Baseballistov. Ešte? Ešte, ja by som povedal asi tie rakety. To bolo asi také. Jo. Super. Jo. Jo, takže ideme do hry. Ideme na to. Boss fight? Oľala, boss fight. A kde začneme, pán 7D? Daj sem, napríklad. Daj tam blesky. Ďalej. Magic power, oh my god. Sem by som dal baseballistov. Sem. Baseball, ať sem. Áno. Okay. No, a ďalej urob, jak ty myslíš. OK, takže to dáme ešte sem. Alebo to dáme až sem. Daj to tam, lebo odtiaľ to pôjde prvý. Dáme to aj sem. OK, takže... Plebe tu. Ešte sme tam nedali miny, sme tam mohli. Aj Aj tie rakety, aj tie siete, všetko. Aj sieť rýchlo. Ja vlastne tam nechytil nejaký obor. Wow. BUM! Je bolo takéto aj v reálnom svete. Hej, on ho na jednu ranu všetkých zabije. To je retardované. This retard game. Motherfucker. Bam! To nejde, ja mu tam hodím mínu. No killte ho! No, on nešlapne ani na mínu, on je taký veľký. Čo nekillujú tie siete ako? On je moc veľký, nemôže ho chytiť. Takže boss nám ubral 4 životy. Kam to dáme? Možno, že on pôjde ešte raz. Už. Sklamanie. Je to slabé. Upgrade niečo. Ja aj nemám. No money, no money. Jo. Čo ma zajímalo? Čo? Asi nič. Zajímalo mňa, čo by sa stalo, keďže nemali úplne všade, úplne najviac ukradnuté tie elektrické veže. Fíha. Koľko tu je ploch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ploch. To je málo. 12 ploch, dobre. Tuším. Počujeme na to. Radšej. Ja je veľa. Ani ty netopieš sa na dávky do sieti. Ale oni lietajú, tak čo čakáš? Už to prichytí na zem. 2 hodiny. Ja 16:60. Minus 2 hodiny. Aha. No. Takže už mám len 10 života. Čo nemali? Čo si dáme sem? Rotačný gulomet. Rotačný gulomet? Dáme si to sem. Rotačný gulomet. Ako povedal... Keď nevieme prejsť tento 4. level, sa zdaj, čo bude v tom poslednom. No ja. 6. A však Max to prešlo. To. Maxo. Co? Má čas? Máš ho číslo zalávané. Nie, ďakujem. No. Ja, no, číslo. Aha. Nie, najďalej. Ťažko. Nie. Vatno. Ideme ďalej? Ideme ďalej. Ne, už zasa ty? No. Mini, ja ti mi nešlapne. Tak by sme nám tam mali dávať tie štvorčeky, no, pravda.
Bam. To naozaj bylo. Bam. Ne, to nezabijeme. Ne, O, nesmrtěl. to nemožno zabijeme. Kdybyže se nám tam zjeví ještě třetíkrát, tak bychom ho dali. O, toho dáme. Baba. Bam. Jo! Be fit for boss. Ale ne, to bylo to náročné. Ale to Čakáš, aby jsme bosovali. Ona jí to netrafilo! Vyzvladně to pět. Fucking. Fucking bad. Koukněme si komentáře, potom má to Fucking bad. chujovina. Ne! Už máme len 7 mozkov. Ještě bylo, no. Ještě mám prehlídku. Blesky, tady dále blesky. Osvětě. Palba. Já si zamrtě, ale na to neútočím, mali jsme to DR6. A zaj, kedy dáš to video potom, no. Potom. To? Nevím, dneska. Dobra. Tam točím novou zlevu. No, na čem? No. Ne KFCčko. Na čem? No. Na čem? No, máš kartu? No. To jsem koukal. Oh la la! Vlogísek! Okay. Mohli jsme natáčet s webkou. Ty vole. My natáčíme len hru. Ano. Aspoň, že se z Camtasia Studio se dá i natáčet s webkou. Já jo, že ty nemáš paměťovku mobile? Já mám. No. Já počkej. Proč nemáme to i? Já na nížko, ano, obraz. A já mám lepší na... A já mám na tomto lepší, že? Na tejto No máš? Máš? I to nemám ani 2 megapixelový foťák na moje rachotině. Já tam mám 2,5. Takže... To máš dost To dobré. je tak. To máš opět víc jako já. Boha, my to prehráme. To si myslíš, Ne. No to už nedáme, máme tam ani jeden. Ne, to jsme získal. Fuck the game! To jsme prehrali. Takže final se nedá. Je to fail. Je to jeden velký fail. Dislike this game. Jo. Takže dospěli jsme k závěru, Že tuto hru točiť nebudeme. Ano, sice to má len 8 minút, ale KO this game, motherfucker.